sihlezi kamnandi hle ngaphakathi kwalo ihlelo la sithi khona empowerment now seleke ilithumi nemizuzu ebunane ngemva kokuthi kubetheke iringe lethoba lotshisa kamnandi khuluma mbala ngo-MJ wizolama elihunyezweko sidudla ngesomrhatsho ngujeremia ngokwamachiya sokuthitsha nawe-ke kusukela nje mntwana ukuthi bekubetheke lapha-ke iri kileli-ke lithumi nambili lapha-ke sele ngemzuzu nje kwaphela elithumi ukuthi-ke lihlangane-ke mntwana kwethu nje-ke singena ngaphakathi kwalo leli hlelo ngibathokoza boke abalingani bami ngokomsebenzi ukuthi-ke baditshi nawe kamnandi khulu kwamambala ngakulelo hlangothi-ke mntwana kwethu-ke lapha-ke emahlelweni ahlukahlukeneko ungakhohlwa ukuthi-ke nokho-ke sesikhona-ke ngakulesi sikhathi singena ngaphakathi kwalo ihlelo empowerment now #kerekenya9 namhlanje malanga-ke mntwana kwethu-ke namhlanje sinjakhomba khona ukuthi-ke malanga ama-30 libethe lapha-ke inyanga le yakhe lapha-ke mntwana kwethu kuvela bahlinze sele-ke siyayithatha siyayisonga siyibekele ikati yayibona-ke into ezinjengalezo kokhona-ke sikhuluma nje mntwana kwethu-ke ezinye zezinto namkha-ke ngakelinye-ke ihlangothi kukhanjwa mntwana kwethu-ke kancane nje ingasi ukuthi-ke njani kodwana-ke siya ngehlangothini lokuthi-ke siyisonge siyithathe sibekele ikati silindeleke inyanga etsha-ke kusukela-ke lapha-ke ngolosihlanu sabe sele sithi-ke ngorhoboyi-ke ngakulesi sikhathi nje mntwana kwethu-ke ngiyabawa ukuthi-ke wena-ke uditshe nami kamnandi khulu kwamambala sizokuhlala-ke soke-ke siditshe ngaphakathi kwalo leli hlelo la sizobe-ke singena ngaphakathi kwekerege ka-9 kanti-ke ngaphakathi kwalo leli hlelo-ke sikuphatheleke indaba ezimnandi ukwelilizwi lekosi-ke sakhamba-ke silifumana-ke kanti-ke nawe mlaleli wekutani FM ngikuvulela umtato ukuthi-ke ukwazi ukudosa umtato khulumisane nami kamnandi khulu kwamambala njengabo-ke mntwana kwethu kabomabizo asabele kuyabawa ukuthi-ke nangabe ukhona ngapho ngikhaya yokwenza isiqinisekiso ukuthi-ke usivulela-ke ngomthandazo ngokusidosela-ke u-079 239 9481 ubese-ke kuba nguwe-ke mntwana kwethu kwesisondeza-ke kusomnini sibongeke la namhlanje sinje ilanga kokusizwa lapha-ke ngusomnini-ke mntwana kwethu ngakulelo hlangothi njenge-ke angikhambe msinyazanyana-ke ngigijimele ngaphaya ngiyokuthathela nandirhehlezana elithatha-ke mntwana kwethu-ke umlalelo khona ngale ngikhaya limenze ukuthi-ke nokho kabe nehlanganyelo nathi-ke ngakuleli ilanga lanamhlanje sinje ngomhla ka-6 ukhumbule ukuthi-ke nokho-ke kuzabeke kusenzeka izinto lapha-ke Anointed Gospel Church ngomhla ka-6 kaSeptemba yibona-ke mntwana kwethu-ke ngo-9 o'clock ekuseni hlangana nezinye inkutane engizabe-ke zikhona-ke ngakulelo hlangothi angikuzwise nasi enye hlangana nazo wena kusazongidosela umtato sivulele ngomthandazo Elijah Kabini zabatsho njalo mntwana kwethu kayibetha bunqopha lapha-ke ngomhla ka-6 kuSeptemba